Non kibangji ingdeng thomkep zonal karbi youth festival surihini ra ingkoi rahini apharman tongse kotpen denarong hawaramai karbi risonim so ronga jahin pen kangdang amai padopon bangso kangdang amai long mai pu sarthi terang pen chari ponsi misen pen mai pachun pon bangso kangdang amai long jesemet kibangji ingdeng thomkep hawar karbi risonim so ronga je kapaman ponje phansi kachingwai padopon Mai long KCS Tiripia mai klembang Bimal rong hang lapen Mahendra inti anparta Bidisar Pansing Kro Mahendra terang atum setame cetongdun. Carving long life kala aratun don pininizum carving long life kan ada jasmet denarong jutang langsung hawara mai long sedolo langsung pini KCS dak jonan komite hin pen pati piponsi alang litum non kevangji ingdeng thongkep langsung jonan carving youth festival langsung puthak asik jitpen jonan komite members mangbong pini langsung kang cingwai cingsai padu pono Kebangji ingdeng thomkep ZKYF kapado ponji lake denarong pathuak lamalongsi pado ponpo lapenan parta denarong hawaramai angkang along kedo anate rangalong kachi humri damji aphansitami pini kachingwai long padopon pusi thanpon abang lapuno itu non prangke bangji mati la ingdeng thomkep hawaka bisun sorong ajelo litum jarang hawaramai hin tetar bangso pigi ponji aphan kachingwai cingsai bukono kasida so kecingwa cingsai long itu jasmet peda bangke itu adi maklong etami ini patik pono sondo dak delo ke patuak lam long sini itu lapang so ingdeng thomkep hawaka sunim sorong aja bangke pasi talon pun sini itu ciroi pono lapen de lapang so itu non kibangji lapang so ingdeng thomkep hawaka sunim sorong aja lo lapang so na ci pati lunji ini mate sancom musik pono pasti laso sancom no tani itu tu program mati kahung damji hari ini tidak nonton itu bangso non kibangji tarik thomkep isi bangso extended mati kangdang masih ini tu cip hapon lo langsung kena kilo nanti itu tu program tarik dami itu langsung kalau so ini long itu non amat mati dengar apa ramai long ke itu sancom mati ini lapang ke sirket lansido lasin non kangge bangji la maksud kong ingdeng thomkep along bangke ni sun da sancom mati ingin di papat ji kan bangke ini la maksud mai News report Bikram Teron Karbi Anglong Live.